Mientras oramos, si sentís la fuerza, el poder del Señor, el que siente el poder del Señor, само този човек, който чувства силата на Бога, само той ще излиза за молитва. solo los que sienten el poder del Señor, solo Él va a salir para la oración. После ще положи ръце на всички. Después pondrá la mano sobre todos. Но трябва да започнем с хората, които Господ докосва. Pero deberíamos empezar con la gente que Dios toca. Защото най-важно е кого Господ докосва, не кого Porque ние lo más докосваме. importante es el que toca el Señor. Това е най-важно. Es lo más importante. Ето сега тази жена Господ я докосва в момента. Esa mujer, ahora Dios la toca en ese momento. Добре. Нека се помолим и да кажем: Боже, Dios, oramos todos. благодаря ти Te doy gracias за Исус Христос. por Jesucristo. Благодаря ти за кръвта. Te doy gracias por la sangre. Чрез кръвта на Исус Por la sangre de Cristo. аз съм освободен. Yo soy libre. Аз съм изкупен. Редимит. Yo soy redimido. Чрез кръвта на Исус. Por la sangre de Jesús. От смъртта. De la muerte. От дявола. Del diablo. От греховете. De los pecados. Аз съм изкупен. Yo soy redimido. Изкупен съм от проклятията. Redimido de las maldiciones. Чрез кръвта на Исус. Por la sangre de Cristo. Благодаря ти за кръвта. Te doy gracias por la sangre. Всяко проклятие в живота ми Toda maldición en mi vida да бъде разрушено. que sea roto Чрез кръвта на Исус. por la sangre de Cristo. Всяко проклятие. Toda maldición, Всяка магия. toda magia, Чародейство. Hechiciería. toda hechicería, Клетви. Малдиционes. maldiciones, juramentos, Да бъдат разрушени. que sean rotos Чрез кръвта на Исус. por la sangre de Jesús. Аз се покайвам Yo me arrepiento за окултизъм. por el ocultismo, Покайвам се mi arrepentimiento, за ходене при ходжи. porque he ido a magos, Покайвам се me arrepiento за муски, амулети, камалии, за лене на куршуми. talismanes, Покайвам се, Боже, me arrepiento в името на Исус. en el nombre de Jesús. Освободи ме. Líbrame, Прости ми, Господи. perdóname, Покайвам се me arrepiento за всяко зло дело, por toda cosa mala извършена в моето семейство. que está hecha en mi familia. Покайвам се и се отричам Me arrepiento от аборти. de abortos. Абортите са убийство. Los abortos es asesinato. Невинни бебета. Niños inocentes, Прости ни, Боже, bebés, perdóname, Señor, за проливане на невинна кръв. que he derramado sangre inocente. Прости ни, Боже, Perdónanos, Padre. очиствай ни Límpianos, sánanos с кръвта на Исус. por la sangre de Jesús. Освободи ме Líbrame от властта на смъртта. de la Аз се muerte. отричам Yo, от всеки завет със смъртта. de todo pacto Con la muerte con la muerte y con el diablo y с дявола в името на y con el Исус. diablo en el nombre de Jesucristo. Отричам се и разрушавам Me arrepiento. всяко проклятие Rompo cada maldición в моя живот en mi vida и в моето семейство. y en mi familia. Освободи ни, Боже. Líbranos, Señor, В името на Исус en el nombre de Jesús. разрушавам Rompo всяка крепост todo muro в мене en mí
Да, todo muro и другото беше форталеса. Toda fortaleza. Toda fortaleza del diablo. En mi vida. En mi familia. En el nombre de Jesús. Тази черепа да се почина от сестра Белото. Заповядай. Господ те докосва и те освобождава в момента. Нали ли също ще става? No te preocupes, solamente cree en el nombre de Jesús. Mandamos todo espíritu inmundo, sal fuera en el nombre de Jesús. Ahora, vete y sal. Sal fuera y nunca vuelvas en el nombre de Jesús. El fuego del Espíritu Santo. Fuego, 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 fuego. Fuego del Espíritu Santo. Нека кажем Боже, покри ме със святата кръв. Покри ме със святата кръв. Покаяние от грехове. Господ е готов да прощава. Dios está listo para perdonar. Но иска покаяние. Ако изповядваме греховете си, si nosotros nos arrepentimos de los pecados, confesamos nuestros pecados, ще ни ги прости. Él nos los va a perdonar. Така че сега можете да изповядвате грехове. Por eso ahora podéis confesar vuestros pecados. Пред Бога. Ante Dios. Бог ще ви ги напомня. Dios os lo va a recordar. Ела се страхата. Да видим дали си сигурно. Дигай ръцете. В името на Исус, нека се разрушат всички крепости на врага в тебе, да бъдеш напълно свободна, огъня на Светия Дух върху тебе и заповядаме всеки демон да напусне вън. Така, вън в името на Исус. Нека кажем Боже, в името на Исус. Аз ти благодаря, че чрез раните на Исус llagas de Jesús soy sano, съм изцелен. Исус взе на себе си моите болести. Благодаря ти, Господи Исус. И аз се отричам от болестите. Ай сега отричаме се от болестите. Всяка болест, която си дошъл, отречи се от нея. Господ, душата ти, очиства душата ти. Речасар, renunciar, renuncio toda enfermedad. Yo renuncio toda enfermedad, да. Отричам се. Renuncio от всяка болест. De toda enfermedad. Отричам се от всяка немощ. Renuncio toda debilidad. В името на Исус. En el nombre de Jesús. Сега слагам ръка на болното място. Служи ръка на болното място. Кажи, слагам ръка на болното място. Pon tu mano sobre el sitio doloroso que tienes. Y manda en el nombre de Jesús que la enfermedad se va. Заповядай на болестта си отиде. Кажи, в името на Исус болест не може да от мен. Manda la enfermedad que se vaya, diga, fuera de mí. Амин. Амин. Господ прави трансформация в тебе, брате, и в твоето семейство. Ново начало. Ново начало. Ново решение. Живот за теб и за твоя дом в името на Исус. В името на Исус да се разрушат делата на дявола в живота ви. В семейството ви. Минавате през много скръб, през много огън. Обаче Бог е приготвил добри неща. Той е готов да прощава грехове, ако ние се покайваме, изповядваме и се обръщаме към Него. El fuego del Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor. Тук Господ в момента прощава много грехове. Очиства със святата си кръв.
И тебе, сестра, Господ те очиства от миналото. Има много неща, които си вършил в миналото, от които се срамуваш, от които Господ те очиства в момента. Когато Господ прости, Той казва, греховете ти ще простя. Cuando Dios perdona, Él dice, te perdonaré los pecados. И няма да ги помня вече. Y no lo recordaré nunca. Хората може да помнят греховете, La gente puede recordar los pecados. но Бог ги забравя. Él los olvida. Имаме добър Бог. Tenemos un buen Dios. Когато прости греховете, Той ги забравя. Desde que perdona los pecados, Él los olvida. Хората не забравят. La gente no olvida. Дявола не забравя. El diablo no olvida. Но Бог забравя греховете. Pero Dios olvida los pecados. И Господ в момента очиства. Y en ese momento limpia, Очиства. purifica, Благодарим ти, Боже. purifica, limpia. Очиства. Благодарим ти, Боже. Libertad de adicción. En el nombre de Jesús. Liberación de adicción. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Está liberada. Todo espíritu inmundo, sal fuera de ella y nunca vuelvas en el nombre poderoso de Jesús. Fuera, 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 fuera. Ahora vamos a mandar los espíritus inmundos. Ven que me callo, en el nombre de Jesús. Vamos a decir en el nombre de Jesús. Всеки зъл дух, Todo espíritu maligno, вън от живота ми. fuera de mi vida. Всеки нечист дух, Todo espíritu maligno, вън от живота ми. fuera de mi vida. Болест, Enfermedad, вън от тялото ми. fuera de mi cuerpo. Вън от органите ми. Fuera de mis órganos. Вън. Fuera. Разрушение, деструкцион. Destrucción. Вън от мен. Fuera de mí. Смърт. Muerte. Вън в името на Исус. Fuera en el nombre de Jesucristo. Болест. Enfermedad. Вън в името на Исус. Fuera en el nombre de Cristo. Вън от органите. Fuera de mis órganos. Вън от кръвта. Fuera de mi sangre. Вън от мозъка. Fuera de mi cerebro. Вън от костите. Fuera de mis huesos. В името на Исус. En el nombre de Jesús. Боже, Dios, изпълни ме lléname със Святия Дух con tu Espíritu Santo, и с огън. con fuego. Святия Дух Espíritu Santo, и огън в името на Исус. en el nombre de Jesús, Върху мен. sobre mí. El Señor hace un milagro en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas, Señor. Rompe las cadenas, Señor. El fuego del Espíritu Santo. Un comienzo nuevo para la gloria de Dios. Todo espíritu que te disturba fuera en el nombre de Jesús. Se llena con el Espíritu Santo y poder. Se llena con el Espíritu Santo y fuego. Más fuego. Hay una transformación. Hay una unción. Hay una acción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una acción aquí cayendo sobre mí, limpiándome, cambiando mi ser. Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma El Señor te está tocando y se está cambiando llenando por su gloria. con el En poder el nombre de de tu Jesús. Espíritu Santo. Cada enfermedad fuera. Mi vida nunca más